أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari nari na kita magpalugay, tayo rin na yung gurumulya, amo yung dimil kato patuntong waktu ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amo na problem ka kabiaksahan pag katagaran si kamatauran. Amo na long ka bunga si pag-iman. Puro mulya sing kita niyo. Amo tarta mukti na sin Zamboanga City. Insyaallah ta'ala wairun arwain din kayo sa Abdul Nasir Abdul Rahman wal itafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasisin Allahu Ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari hindi na sadya inabutan sin suara ini. Adapun ganap pangadjian ayat hiatud namu maun padarat sing kamu ayat Suratul Anfal ayat ikakauhaan tagpito pa ayat kauhaan tagwalo.
Mga kekasih Allah Ta'ala, kaunahan na to, ing kasi iwan lasa sintuhan ka to taniw. Kaunahan na to imingat, sinla sa kabayaan sintuhan tunjukan niya. Bangin manusia ingatun niya inlasa. Antara nila magpau-family, antara nila magpiamikitan, antara nila alam paghula, labi in pag-ingat taniw sinla sa kabayaan in Allahu subhanahu wa ta'ala. Aula-aula na yari nakita niyo hajaman iwan masa. Natikop na kita niyo simpit na. Natikop na kita niyo sim musiba. Natikop na kita niyo sin sa barang mangi. Hindi da matikop. Mabuka timikop ka niya. Mabuka humapa ka niya. Amura im mga bariman usog, iban bariman babae. Mga anak ka po, taingukan taniyong parman si mahasut si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, tiyawag sin Allahu Ta'ala imbariman usugi bariman babay. Maita, kakuyakan niya, kalasahan niya. Dahil nga sababian makakuyagin, partawakan sintuhan. Tungod pa mga bariman. Bukon bariman, partawakan sintao. Yung kakuyakan nila. Naitayad to, kaya na naman namulong nindayaw. Kaya na naman namuinsin. Kaya na naman namuin. Tiyakihan, sindayaw, sinhan, tara, sintaw, iwan tao. Imbar iman. Bang sila tarihan sindayaw. Inpartawakan han, tara, sintaw, iwan tao. Labi ing kuyag nila sin partawakan tawakun sila sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tiyawag sin Allahu ta'ala bariman. In naghatod sin partawakan kanabihan iwan karasulan. In kahinapusan naghatod sin partawakan sin Allahu ta'ala mga bariman. Junjungan alaihi salatu wassalam. Unin partawakan niya. Aminu billah. Parayawan niyo. Asal da marayaw, parayawan niyo, impamarat saya niyo patuhan. Wattabi'ur rasul. Iban, agad sadya kamu, sin hiatud maun kanyo, sin kahinapusan Nabi Iban Rasul. Imbar iman usugi wambar iman babae, kakiyakuyakan nila imparman ini. Imbukun bar iman usugi wambukun bar iman babae, di sila kuyakan. Di makakuyag kanila. Sababing kuyag, para kanila, kuyag sarap, ay simud. Kuyag pagatod, kita si mata. Kuyag pangdungog, diungog sintay nga. Kuyag pananaman, haging paisan. Ang paimbar iman. Kuyag sinjantong. Kuyag sinakal. Kuyag sin pituang gauta baran himinang sindaakan iriwan lumayo silyang.
tiyawag sila, aminu billah, paukutan niyo, pamarat saya niyo patuhan. Iman agad sadya kamu ha, biyahatod ko hanabi kay na pusa. Ay kamu makaday siyo-siyo. Nah, uno pa yung sumunod, la takunullaha war rasul. Pagtawagan, panagnaan, ipaparaya ang pag-iman. Papaga din, naraak niya maun. Tunayan niyo in amanat. Tunayan niyo in amanat niyo tudyo patuhan niyo. Ayan mga tuan. La takunullah. Nabang niyo yan di tunay, hayanat kamu po. Hak sinallahu ta'ala rikatu tanyo subay na tuhi tunay. Naasuwi na buk sahabat laung niya umin amanat subay na tuhi tunay. Injawab sinabuk sahabat ini, biasanin hadis sin Nabi, amin upat. Uno yan, dahil nga mga amanat kato tanyo subay tunay, umuruhu, inumul mo amanat. Pangasubuhan kau sinallahu ta'ala hadlaw ka na ka na. Yun umin umul mo. Nah, in amanat simpangumulan mo, bang murihi tunay, hayanat ka pa Allah ta'ala. In bariman usugi bang bariman babae, kauhaan tagupat ka dyan, di sila manghayanat ha pangumulan. Maita, bibista nila in waktu. Nagtatakad sila sin waktu. Magkakunahan yung pangumulan na tuimingat sin waktu. Ang paya ni pagbantog sintaw, na kunilong nakawaluan ni numul ko ay baya-baya. Misan lang na umasawa bata bago. Uy, amanat yung pagbisyarahan. Inumul mo kaya tunay mo rin amanat dun pangumulan mo. Fi hukukillah. Ahak sinallahu subhanahu wa ta'ala kay mo. Hikarwa, pangasubo. Ay amanat noon kanya, sababu. Kabata bago mo, pangasubong, amanat yung kabata bago mo. Hantara mo iwan sintuhan. Tiunay mura ka, in pagkalungbo bago mo, hakabayaan sintuhan. Sabab pangasubuhan ko yan. Ayan. Pangasubuhan ka sin umul mo, pima adna, pangasubuhan kau sing kabata bago mo, pima abla. Manat. Dengan sabiat timbar iman usugi mambar iman babai, adda hukuk Allah. Tiunay nila inamanat hak sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila. Maita sabab nabutok in pag-agama antara sin iman iwan amanat. Butok di manjari mabutas. Imbukon bariman wa inu nila, imbi butok nila rugaing. Inpiahot nila rugaing. Ini katu amanat
wajib tuway na tunay ilmu mo amanat. Kaya tunay mura in amanat sintuhan dun ha ilmu tiyo ilmu mataod labi aula na. Dahil ikaw yan tuan. Asubuhon ka, asu. Ini kaupat amanat. Asubuhon kau sin alta mo. Wayroon piyakarisin tuhan pa dunya in wayroon rejeki sa amurakuman aun mataud aun tiu-tiu aun sarang-sarang aun mataud aun sa taud-taud. Pangasubuhan ka. Dahil din mo kiyawa, harap mo pakain piyawa. Tayan doon. Inupat na sabutin ni. Pangasubuhan kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbar iman usug, iwan bar iman babai. Addul amanati ila ahliha. Kaya tunay niya in amanat patagdapo. Maita. Inna Allah ya'murukum an tuaddul amanati ila ahliha. Karena sa bunal to din Allah Ta'ala naraat kamu. Panagnaan sambil pakatapusan. Inuno. Ipatunay in amanat. Patagdapo ka niya. Muna amanatan tara na to. Iwan sintuhan na to. Mga anak ka po. Ay na to kalupahanin amanat yan. Karena bang yan di na to kalupahan. Butok. Napupuno, nagagarampong. In amanat, iwan sim pag-iman, iwan sim pangadatan. Bangin tuwin ni kaigan sa jahamuk. Natod na kamu simpalangay si Yahudi wan Nasara, amin piyagmulkaan sintuhan. Mahintay sila piyagmulkaan sintuhan, kaya kahagad nila aun sulat, aun kitab day nga Tuhan, di nila agarun, pidahan nila. Biya na sinji matuha masa natuin. Ano yan mga Tuhan? Na, imbar iman usug, iban bar iman babae, addul amanati ila ahliha. Iunay nila. Inamanat patagdapo kaniya. Sabab pangasubuhan siya. Dahil nga mga pangasubo, amin nasabutan niyo kaina, pangumulan niya, kabata bago niya, ilmu niya, iwan alta niya. Amo yan mga anak ka po. Na. Rasul sallallahu alaihi wasallam, diulansangan kita niyo. Uno'y mana simbulansang yan. Pagpakuyag. Hahinang marayaw. Di makalaulin hinang marayaw. Sakali nagpalaulin tawin ng mangi. Amin na pagkita sa jasil po nini. Bang sila na nasbi marayaw, at di kunuhang kajamin luway. Bang kau na nasbi ang kajam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ilago sing karayawan ni. Habar iman mahal ka, ya bukon bar iman, gantian simpag kita patta. Aminpit na bago hamasa na tuwin. Sa way inu-inu sintaw, simpit na bago. Gaman, gyanapan.
magkita pa na yan, mag-game. Alalaw na ang kaminit, nakaakop hangibo. Nang kaminit nakakaw hangibo, uning karayawan na kawa mo. Kasi magdihil kayo mo. Imbar iman wa anil lagwi mo ridun. Di matangkis sila rin nga hinangway pahala. Harap nila madto pataka pahala. Uno yan mga tuwan. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah Allahu Akbar. Siyusu yung makalapalhan. Ang paway sammal sin pangatod niya, way sammal sin suara niya, way sammal sin akkal niya. Mapakpak indusan niya biya sin kapakpak sin dahon kahoy, amin magganti dahon. Pangatod sin tao niya tayong kahoy yahon, way magganti sa jasyarahon. Ilago sin lapal. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wa Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Hialgaan niya to simbarima. Di mo nakakitaanin higad simod nila magkubot-kubot. Jantong nila magkubot-kubot antara nila iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, di mabaya suran mangi inatay niya. Way tuputan sin mangi, way tuputan sin pagigil, way tuputan sin pagjangki. Intumuput da kaniya pagkasi iwan paglasa. Iwan magrida siya hakabayaan sin Allah ta'ala. Iwan hitunay niya inaamanat. Amin beta sin Allah ta'ala. An tu'addul amanati ila ahliha. Saan yan mga tuwan? Nah, ito. Damikian. Kabtangan sin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Uning kabtangan niya. Ta'allam tupiddin. Piangadji ko marayang pag-agama. Ingat ko marayang pag-agama. Sakali, iniingat sa Jacintaw, pilabalong na mauntong ko sinyaon. Saway untong niya pag-agama. Untong niya dya pikilan niya. Pilabalong na mauntong ko sinduyan niyaon. Sirakan ko sambil pai, sirakan ko sambil unod, pilaway mauntong. Uning kabtangan sin Umar. Ta'allam tu fil Islam. Ingat kumarayaw in pag-agama. Ingat man marayaw sin tao Makkah in pag-agama, iwan sin tao Madina, nakita niya rin na si Maplagkato. Nawihahon biya kangiun na sin tao, jurihon na sin tao, nagkangi na lang na. Sin patawangon siya mag-protect. Sin patawangon siya mag-ayad. Sin hula Makkah, iwan hula Madina. Sa wabdaing pamasanakaw na, nagaangkop imano siya, di mabaya mag-agama, lubuhon niyaon, kangiun niyaon, sa babamu yaon yung panghindo, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan na to yung baita niya. Annal khaira kullahu lillah. Inna pangadji kulong na inaingat ko. Kapag agama, ingkatan marayaw sa barang marayaw rin atuwa. In sa barang marayaw, kabayaan sintuhan. Nauno yan. La khaira
Waira karayawan pi ahlihi. Waira karayawan niya, pabaran niya, paahlin niya, pakauman niya, bang bukun karayawan day nga Tuhan ni nakarun niya. Mga anak kapuin amanat, magbayta kay mo sindayaw. Na naghayanat man, inikita niyo nilingog. Intaw mangiamunin na may ta sila'y marayaw. Intaw mga ngakal, tabiya sila nan na may ta kamilong niya, intaw. Naisiyo sintao. Mig siya rin nga karayawan, kabayaan sinallahu ta'ala. Amin piyahato da kanabihan, aula-aula hanabi kahinapusan. La khaira fihi li ahli, waira karayawan niya, pabaran niya, paahli niya, halawm singkauman niya. La khaira fihi linnas. Bang waira karayawan niya rin nga Tuhan, waira karayawan niya, pabaran niya, paahlin niya. Iwan, waira karayawan niya, papagkahin niya. Mga anak po, magkakunahan kita niyo pamalihala sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yari na kita niyo hamasa. Nakumuning kahalan si mga muslimin. Hindi damakumu na murem mga bariman. Husay, manghusay. Maita, wairoon piyuhong nila karayawan diha dunya, impiyuhong nila sadya. Kabayaan, iwan karayawan, kabayaan si mahasut, si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ikaw yan, mga tuwan. Na, uno pa ita si Umar. Umar ibnul Khattab. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Walaqad ji'nakum bilhaq. Naparatong na sinallahu ta'ala yung kasabunalan. Ay, naplansado na kaingatan na sintaw katan. Misan umaw, nakaingat. Kaingatan sin umaw, imalumiran simbukon. Bihan, bukon mahunit, mag-ingat sin pag-akama sa kalip, kaya hunitan ni masain. Mahitayad to, bukon sila haaturan. Na. Waira karayawan sin tao inakisin Umar ibnul Khattab. Maghinang siya karayawan, wala doon impadduman kabayaan sin Tuhan. La nasiba lahu fid dunya wala fil akhirah. Waira karayawan ni aring hatuhan diha dunya iwan karayawan ni hadlaw kana mayta wala siya miyagad hapurmat wala siya miyagad haatulan. Ayan Tuhan. Magkarunahan. Maka din ummatin niya atulan. Dahil mga atulan na karoon nila kawantag upat kajam, bukon kaya natin atay nila. Bukon kaya natin suara nila. Bukon kaya natin hinang nila. Na, mga anak ka po, apabila kaya tunay sin manu sin amana taatulan kabayaan sin Tuhan, al-adlu wassalam. Yan dunhan ing kahatulan, yan dunhan ing kahadungan. Uirun mabaya lingog, uirun mabaya hiluhala. Tumakawa, maba kita ni Ibandi, hakutika kita niyo, di nakapag-amanatan,
in amanat sin Allahu Ta'ala hantara na tuiwan sin syari na tunay-tunay. Di na to dasahan hikatunay in amanat hantara na tumagkahi. Nabi na sin jima tuwa masa na to ini. Mamung hibatak kanambung sin sali-sali da buslud. Naimarayaw ra pamung amura impamung simbar iman, impamung nila sami'na wa ata'na. Putuhan na mo, dunguhon na mo, ingatun na mo, indengkay mo, pagubos, magtaat kami. Wasim pagtaat na mo, utuhan na mo, bangaw narusa na mo, sinlima bay. Upra na ka. Mangayo kami kamaapan, kaampunan kay mo. Amo yanin lapal-lapalan simbar iman usugi mambar iman bagay. Nawang di mayawin amanat. Annaha tuaddi ila sulukil hasan. Bang di mayawin amanat. Hatulim paghula. Masanyang imano siya. Mangdahi pasarayaw-rayaw pangadatan. Maaddatin usog a babae. Maaddatin babae hauso. Nabihaw nagtitilas. Indo magtiyaw nagtitilas. Kitaon kulong niya. Alam si mga ruwat taon ni Wang biadinin palangay sin tawin. Banglaw na po kung damarayaw yanong kuna bye-bye. Tagpiro. Amanat bang mukya tunay. Tuaddi ila sulukil hasan. Mangdahi papangadatan marayaw. Innaiga masanatu ini, mataud sin, mataud bulawan, mataud pakayan, mataud ginis babarapa. Sarawa, innaiga masatan ini pangadatan kabayaan sinaram. Kaya gantian sinadat piyag mumulkan sin Allah subhanahu wa ta'ala Yahudi ban Nasara. Imbar iman usog. Kauhaan tagupat kajam. Susuhud nila pa Allah subhanahu. Na. Alal fard wal jama'a wal mujtama. Maaddatin tiap-tiap siulakan halawang bahay niya. Maaddatin tiap-tiap tumpukan halawang simpagula nila. Maaddat imano siya hakatiluakan. Ano yan to? Nabi rin piagbantog sintaw, amin addat piagmumulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tano yan mga anak po. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalman sin Allah ta'ala, inna Allah la yuhibbul khainin. Bunal tungod. Di kalasahan sin Allah ta'ala yung mga tao kayanat. Na magliling na kita ni wawaran na to. Ikaw limiling kaniya. Lang mo siya siyaw nin kayanat. Ampay na ko ini tao marayaw. Ayaw. Lilinga marayaw imbaran mo. Dumadlaw ang kau nakatangkis da karinga ayatin. Dusarakula. Haram dakula. Sangingi. Inna Allah la yuhibbul khainin. Sabunal to din Allah Ta'ala. Di siya malasa. Dabang kau rin nakalasahan sintuan uno na. Uning ganti sinlasa. Imbar iman nagusos. Di sila mabaya. Ang kabayaan nila sa inig nila na kabayaan na sintuhan. Fakhtaru makhtar Allahu alayhim. Wala na sila nagpi, sing kabayaan nila, sinakal nila, singkita nila, sarawa pini nila na in pini sin Allahu Ta'ala kanila.
Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatala. Number 1, in tao khayanat di kapag amanatan, di niya hitunay na amanat niya pa Allah Ta'ala. In tao yan, misan siya maggulal taga iman, way. Mayta, nalaraksin khayanat siya. Di siya kapangandulan sin Allah Ta'ala. Nabang syari na kapangandulan, nahantara ni Wansin Tuhan, ayad na kau. Samuayan, kuridas yan. Khayanatun niya, biya si masanatun. Biya simpalangay si Yahudi wan Nasara. Di sila humundong sa hingga. Inakama ini, pungon nila indayaw sa arawa. Di nila mapung. Ikaruwa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La dina liman la amanatala. Bukun marayaw yung pag-aakaman niya, bang siya khayanat, di kapangandulan. Ya khayanat nin Tuhan niya. Ya hayanat nin nabi niya, ya hayanat nin baran niya, ya hayanat nin pagkain niya, ya hayanat nin tolong sing kauman niya. Ikatu, la salata liman la amanatalah. Sambahayang niya bang siyari pangandulan, hayanat siya, way pala. Sababin sambahayang, tanha anil fahsya'i wal munkar. Bang siya nagsambahaya, nga atulan kabayaan sin nagdaakan niya, karausan niya puun. In mangi asibi, aula mangi dakula. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, in sambahayang niya, marijik. Sabab sinamanat, wala niya siyampay. Di nga jumlahan sinamanat, sambahayang. Wala niya piyarayaw. Wala niya piyarayaw. Ipagtunay niya sin rukun, ipagtunay niya sin sara. Ingkatan sugarul, tabiyayaw, mangi. Taim mangi sugarul hay nang marayaw. Labi aula, sugarul, halawm sambahayang. Uy, madining ka. Di niya jukupunin rukun. Di niya jukupunin sarat. Di niya jukupun inatulansin pagsambahayang. Katan sugarul mangi. Sa nasabot, dahil mga sangi ngi sugarul. Takaw halaw ibadat. Labi aula takaw halaw sambayan. Taniw yan mga tuwan. Ikaupat. La jakatalah. Liman la amanatalahu. In pagjakat niya. Di dumagbo sa kabayaan sin Tuhan. Bang di niya hikatunay in amanat. Dahil nga sa babian mga anak po. Balikan natin ayat. Inna Allah la yuhibbul khainin. Sabunal tuwid mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya kalasahan. Nahing kalasahan niya ya ayyuhallazina amanu. Mga kamu beriman, la takunullah. Ay nuhayanatain Tuhan ni. Ay nuhayanatain nabi niyo. Nabi ading kagi. Hinangan niyo ingkatan daakan. Tangkisin niyo ingkatan liangan. Ayan mga to. Kaya ingatan sing kamatauran insik sa iwan singi sintao kayanat. Wa antum ta'lamun. Kaya ingatan niyo yung punishment.
Katang sarahadon niya ini. Apabila niya rihi tunay, in commitment niya, in perjanjian niya pa Tuhan. La takhunullah. Ayaw no khayanata. Ayaw niyo khayanata in kalima la ilaha illallah. Panawhid. Ayaw no khayanata in pagtawhid niyo. Bang muri agaron in panawhid kabayaan sintuhan, hayanat ka. Nangita, naglapal ka la ilaha illallah. Pagubos di mo agaron. Ingatun mo sadya na iwan isbat. Ingatun mo sadya na kasud na ako, iwan nakakuha na ako. Di muktadal a'mal. Magkarunahan hinang. Iwan magkarunahan di hinangun. Tayan mga tuwan. Sa lago-lago amanat. Ang na yung pag-iman, ibang panahon. Imbariman usog, ibang bariman babae, kauhaan, takupat ka dyan. Tutug sila, hapag-iman. Tutug sila, hapang hinunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa biadturi sila imibog, simpa ibog sintao. Sakawa imibog sila, simpa ibog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kuno yan. Ilingkod mo halawm si masjid. Ubos tambayang. Way mo pinday lingkod mo. Duaan kau si malaikat, di mo ruwa pa kau. Indua si malaikat kay mo utang, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Sakali ni angan-angan na to, magparwa kita ni mga pungot. Angan-angan mo. Bangman kau karwaahan si malaikat. Indua si malaikat laturan. Tahima kata. Indua mo, iwan sinduaan niya, iwan sindua sin sila. Aun waktu, bang wala miya kada kabayaan sin Tuhan di. Ayan mga Tuhan. Na mga anak ka po. Magsama-sama kita niyo. Maun pakabayaan sin Allah Ta'ala. Sa ikuran na to na yung kabayaan na to, kaya rapatan na yung mga tao, iagad nila yung kabayaan nila. Hipiraon kaya rapatan, piyapatay na yung katantan. Sakali, naipat niya, pahalawm simpalas niya, yung gumanti ka niya. Kita yan Tuhan. Si Fir'aun naggulal Tuhan, naggulal makusog. Huwag nakatawang kaniya, nagbuak-buak. Ayaw, sambil pamasa na to ini. Yaw ninja sad niya. Ayatan lil alam. Mahinang tanda. Pakatan, tingkawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalamatin Nabi Allah Musa. In sila sambil pamasay ni bang aun makad sin kabayaan si Fir'aun. Lumos da. Ano yan mga Tuhan? Na, unimpirasin Tuhan kan Nabi Allah Musa. Iban silanggong. Wakula kaulan layinan. Kadto kamu, kam Fir'aun. Inibay niyo kaniya, kaptangan lam malambot. Ngay masa na to bihon, galit. Ganapan galit. Astul, ganapan astul. Kadto kamu, na Musa, isin nagdaak Allah Ta'ala.
innahu taga. Kalna impiraon na kaliw na. Indusan niya. Limabaw na indusan niya. Nagbulal na Tuhan. Sakawa, kaulan lagi na. Kabtangan pamarayan. La'allahu yatadakkaru aw yahsa. Supaya siya makatumtum. Iban magmabuka siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga anak po at tiranan. Uuhon na tinatay na ito. Pagaron na ito hasulat kabayaan sinto. Buko na sulat kabayaan sintao. Yan napulak ka na. Uuhon na ito, injasad na ito, patalukon na ito. Maun pasulat sin Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.